Karibu sana mwiroreri thiini wa Gikuyu Star TV gakihoka ukiri thayu imwe kwa mwiri agutware ngina kwi njamba itu ya wira yumikaine ta Samidoh. Riu Samidoh ri ni agithiete na mbere na kuria mundu uwikaine ta Maina Kageni wa Classic 105 agikorwo agithaitha mundu uwikaine ta Diamond Platnumz akimahe kanya onao magikorwo makiingira trending number 1 ni kuona ati mundu ugwitwo Diamond Platnumz wa kuma kuria bururi-ini wa Tanzania agikoretwo agitrend na rwimbo rwake ruwikaine ta Zuena gwa kahinda ka thiku kenda. Riu mundu ugwitwo Samidoh ri ni akionete onake ni akiagirwo gukorwo agikiingira kanya kau ka mundu ugwitwo Diamond Platnumz noguo agakihoya mundu ugwitwo Maina Kageni wa Classic 105 agikorwo agithaitha Diamond Platnumz kuona ati magikorwo makiri arata agakimwira ati agikorwo akimuthaitha niguo onake agikorwo akiingira trending at number 1. Samidoh akiandikite atiriri ati Maina Kageni, tafadhali ambia rafiki yako ati Diamond Platnumz aondokee ndugu zake wadogo, tuingie hiyo nafasi dakika 2 tu halafu atarejea. Kwa mashabiki Maulana awazidishie baraka zake. Ucio ni mundu ugwitwo Samidoh uria ni hitmaker wa rwimbo ruwikaine ta bado nakupenda agithaitha mundu ugwitwo Diamond Platnumz uria agikoretwo trending at number 1 kwa thiku kenda. Nake mundu ugwitwo Muigai wa Njoroge ni akimucokeria akimwira atiriri kahora kari indo muru kune gukiuga ati mundu akiagirirwo agikorwo agieterera kahinda gake gagikorwo gagikinya. Papasi Mufenje nake akimwira atiriri ino agagukinya gikoro giki my brother. Ucio ni mundu ugwitwo Samidoh agithaitha mundu ugwitwo Diamond Platnumz agikorwo agitikira onake agikorwo akiingira trending na rwimbo rwake ruwikaine ta bado nakupenda. Kuma guku kwa Gikuyu Star TV ri twira mundu ugwitwo Samidoh kahinda gakinya Ngai ni agatuma maundu mothe magirire. Ngina kahinda kagiri guku ni kwa Gikuyu Star TV.